Karena awaknya kena tembak ke kanu yang hai aku fikir baik kun pak mai mati ke pak mai mati ke kun yang kalian mu mati bak game kiban yo tu apalagi mati bibit awak profesi main game mati bak game kiban yo kau mati kau hana le ke kau bantu yang roy muno tai main dah bak game mata pura-pura. La ilaha illallah Muhammad. Yang peringatan lung yang paling keras. Bek sagai-sagai ni pumalelung tapi ni main game bak kedai. Yang mandung murid yang malung. Kiban murid kah? Wah nak kepuno dia bunga hajak bawai pi mak mugrib iwau. Tumayang tan tapuhan. Mugrib hajak bawai pi poh limang bunga baru depan rumah. Nyan game nyan hadom tua harium. Kali kepatua le ulama bek main. Mai gok kai main bah munan ke dia thai poh ke. Nah, kegelah sa tak abut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Getanyo hanju tam main game nyai lot. Ha? Getanyo hanju tam main game yang lung tempong tu. Kau tak tanyo ya tam-taman. Itanyo bubengeh teman-teman karena nyan maksiat. Nah, jina petugas doi sit. Yang tam maksiat secara biadeh umara pemerintah. Wabilisani ulama, tanya ke ulama penuntut. Wabi kalbi yang baru tanya tak tham ngati menteng, tak cegah mungkar ngati, mungkin tak tham nyai poh tu. Ai tak minta masalah, lain dah meja belum dua tuntut yang kapatah jaro tu. Gara-garanya nak boleh. Kah nyan game bek sagai-sagai ni main. Ni kadang-kadang bantu lung 3 gol ajib kopi atau lung upload video baru. Karena awaknya kena tembak ke kanu yang hai aku fikir baik kun pak mai mati ke pak mai mati ke kun yang kalian mu mati bak game kiban yo tu apalagi mati bibit awak profesi main game mati bak game kiban yo kau mati kau hana le ke kau bantu yang roy muno tai main dah bak game mata pura-pura ha ada pura-pura pak kau bantu yang balik main ada dengar yang kakak berokan kata pumah tapi yang murumpak lom yang laginya rupa yang hana pegah-pegah di kampung halumpo tebak nayah ke kampung hana rupa itu urusan tu kejap bayar lu tu kabam lah sah nampung gapu preh dia nah dia aku poh tu buat perut mempega bu dah tu yang belah dendam mursa sakit hati dah tu boleh lanjut tu nak lembam ya pegah polisi kau wai trai ke pem gero tu tan tak bayu ji wai ta ji hai jak boleh nak demi nak peng wai ta ila po ju dungku ji yang nyam beli ni main game mah duduk pada kedai kopi ke tak duduk ke bah jut hai kedai kopi bersama tak merumpak ngon desit kan ngon urang kampung padahal je dah kemarau di rumah kena tanya hanaboh tu ada je hanaboh ke mana baik dah kemarau di kampung tajaklah bapak kedai kopi tak merumpak dengan syarat merumpak dengan kawan lama tak merumpak dengan kawan lah tak tanya engkah pak iban pak kerja jino nyan dek sagai-sagai tak dawa kampung tak preh-preh i pak gok bek ita nyo tak sok nyo mahkota dengku bek pemalai-malai dengku bek dengku kuat mendah anjur kian apabila perle tanya burayuk mo di dalam manumil atau di dalam manumil bungko mil manumil pim nyan lagi nyan nyari ngan ni kan lagi manumil game mana bermain ni nya ni dipu nanti kali ji ya putrai ke mbak game lu hana jeut dong ada je hang main thit ada lu main tu hang jeut dong jadi letak rintangan pertama dia hang jeut dong yang kedua dumai permunnya karena dumai nalung permun rata lain dia letaknya hana galak alung hana menguntungkan dia fikir sesuatu yang menguntungkan nyan hanjut kemanfaat tapi bantah pudip tak siarkan agama lewat media tidak ajih kan urung tu hana galak dengan ceramah tanya bak media tidak ajih menawan andai jih na postingan wahabi syap tak share tanya ulang grup tu
Kai duk ada tanya. Mesti urang nak galak si kata tanya. Cap kan ada tanya. Ka selapih ji le kang kamu thun atra awak nyan atra awak Wahabi uyup. Wahabi terung uyup gara-gara tak share tanya. Ti share lewat lain lo. Tinggal lu atra ahli sunnah wal jamaah. Walaupun hanaga pidato cal jo hana masalah hajinya. Atai pegah haba embek menyalahi hukum teng. Beta pegah hantu yang jupri semayang. Yang baik ka. Yang pesan lung bek sagai-sagai ni main game. Yang malai tu. Pula kau urun tanyang bak lung. Pakan le awak jabe ba awak kah dekat main game. Ha. Bek menan nah. Yang tak semalai kure tu sama dengan yang tak main game. Hana itu pun kure tungku. Hana itu pun hotel semayang. Bang kure bang ipu butu sagai becu. Abeh kata la ilaha illallah. Kanu kami bude. Ha, ni leh kiban bude lo hanan tu. Oh leh kiban anu leh kiban darah hainan hanam phom mu ti krek tam phom. Yang nan dupunan ni sagai Free Fire putra PUBG. Ha, ngam PUBG. Na game lain yang baru. Hana. Ni kenyan sagai nan dupu. Lain hana nyu bagiannya. Lung mah HP tapi kenyan jurusan lung. Ha. Yang kenyan sagai peti putan lung. Pupu menteng yang ka akhlak yang buruk. Nyan waten wo tengah ba abah harat nang kebah. Mesti ro profesi kuat khun ke yahgop. Nyan hat ba abah harat gampung bek khung ke yahgop. Profesi ro nang kuat mengenyi haba ni nah. Ngejek nyan hat ba abah harat tengah tewo. Ya wo ju bek ba yang gede rumah. Wate balik cok lom bek dua. Pasang lom sikap awal. Kuat khung ke yahgop khun lom. Nah. Kuat mengenyi tapi pegah haba genyi lom manam salah. Yang bek puau kampung atrah nagot. Karena udah kampung mana ji yang dinilai atrah got apa? Nyo lumbu tamsilan. Nyo bah tri pecuk kan? Hanam salah kan? Naik mekarat? Ibu-ibu ada yang berkarat? Berkarat geratanan. Tamsilan zero guru. Getes murid. Nyo kan guru pengajian. Guru ikula. 1 kali 1 7 kepegat. 1 kali 2 1 kali 5 sampai 1 kali 10. Murid menertawakan guru tersebut. Hahaha. Ikim mendum rame-rame ikim. Tiang le guru. Bertanya le guru, apa kalian ketawa? Ya, bahasa Aceh ji, kok enggak kem wakah? Long kem Pak, yang salah anu tulis bak nomor 1 kali 1 kan 1 kepun pegat 7. Dia jawab le gure, nyo hanya metuah. Long saja long salah tulis. Long nak nging kiban sikap kata. Padahal nyo si kurung boh ka betul. 2 kali 1 2 kali le. Padin. 2 kali le 6, 2 kali put 8, 2 kali 5 30, 2 kali 6. Ha? 12, 2 kali 7 12, 2 kali 8. Ha, 2 kali 9 18, 2 kali 10 20. Yang lain betul mandum cuma saboh salah. Jadi yang dinilai le urang atra sabohnya salah. Atra yang betul si kurung boh hana harga. Yang kejut bek sagai-sagai ni pubuk pasit karena urang yang dinilai tanya atra salah. 3 mentang jit ta pubuk salah. Hai patih delay. Walaupun berokan tanya betul. Walaupun ni tanya berokan tungku. Tapi ban 3 itu me kesalahan tu. Nyah dengar dele. Bai itu me likut cewek likut Honda ka ta puding cewek. Ha? Yang langsung ibu nan musuh nan tu Ridwan. Ikun ju wan tek li bu tu Honda puding cewek. Ha. Ibu junan de lain. Padahal jamu ni kun bertanya tungku. Tapi karena kena kesalahan nan tibalik. Hai tung dele masyarakat. Yang kejut hanjut sagai-sagai bu pasit-pasit yang membawaki ke aib dro tu dan aib gure tu. Bek gara-gara tanyo male dayah-dayah lain. Gara-gara tanyo mare gure di dayah. Yan, bek tahu kampung profesi main suka metal ida kun. Bidang hanale main suka B2B game suka ana lagot le. Nyo te muda-muda long jamun, te kalau limu kawin long. Nyan suka orang main. Ha? Hotel golong belum kawin. Hotel muda tete lajang lagi awak ro nah. Yang suka orang main duman. Mesa lagi kun. Raja. Yang suka dekat raja. Yang jino hana barang le orang main nyan. Karena game sapo-sapo. Jadi hana galak ele permun tra-tra kenyan. Ka serba online. Nah.
Nyan kunyan sagai, yang lain hana lilun kupu pegah. Nyan berarti nasihat yang kalilung binyan ngamaikan. Nya apabila melanggar han ampun, han patih jin balik dilat. Na ganjaran cuma hana lung pegah putra. Ya pukul lung laki peng tertur bae urung dilat balik. Atau yang luyu jauh belang buna 10 huruf, atau yang yudang 17 haki buna 10 huruf itu. Yang pokok ji hana pegah ganjaran akan mubi kepada urang yang melanggar batas. Sipu tu ura raya tak silaturahmi bak gure tu. Nya bak hola kata jak. Nya bak gure hantro rumah lagi. Dari rumah kita gampung tu kadang-kadang. Hana jak. Nya bak hola dumho pada rayap naji. Tajak kurukuh na ji. Tajak uduk na ji. Hoyan tajak naji. Tapi rumah gure hana tro. Hola naga ki ngai jak. Hola naga peng ngai jak. Hola naga kenderaan ngai jak. Tapi pakan raya hanai jak bak gure. Yang lanjut lagi yang tanya. Yang menyo lagi yang sikap tanya. Urang i bawah tanya lebih lom lagi yang. Iji urang baru contoh buat urang lama. Yang lagi yang tabiat droi. Nah, tak budayakan jak bak gurenyan bek gade. Dan gure hana ke Arab sedekah tanya. Dan kan le dekat kam sedekah marbe. Hana ke Arab man. Putra si gejak ke mangate oh na ya kunjung lung beti tingat di kelung. Ngara-garanya na doa daripada agaknya. Kau enggak ada pegahnya makna song sedekah nyan. Tak mulai dekat di marbe nanti pe mengkorbe. Putra pikir yang mengkorbe peng ah. Entah lekek orang PB di atas baju 60. Ya dengar man. Nah, apabila kagua mesti hana terus mungkin dajak kena kana JO. Dengar kah? Kita dengar kah berarti kata gua ni sam yang tajak tak satu rahmi bek kuno hana tajak kagetoh u gampong dro tahan tak mumat jaro yang kurang ajar lagi ana ya yang wate balik dari kampung bek dua salam dengan gure wa salam balik salam yang lagi an buna adab dengan murid nah bek home ni ja aju tang-tang dayahnya dayah hanapo tang-tang banta kasih go minggu kahinoi hanai tepu yang menumpak ngure nyan salah ha nan dengar han nyan beringat nasihat lung kata-kata terakhir rau ke nak merumpak le kadang kadang mati wak ro udip lung ha